Милет телеканалында хабарлар, студия Дельмаса Блакимова. Ассаляму алейкум. Сентябрьнын бірінші күні яны форматта Қырымда бөлгі күні қайт етілді. Biz 5 yaştamız. Rusya'da ilk ve yegane Kırım Tatar telekanalı юбилейini qayt etdi. Terinin bedi işlenülüvü mıqlama ve toquma üstünde resimler Kırımda tılsımlı örnek konkursunun neticelerini çıkardılar. Rusya президенті Владимир Путин видеоконференция режимінде артеклелерінен субъектлешті бүгін мемлекетінің епсі мектеплерінде уйкен сынып талебелері үшін бұтын Русия ачық дерсі кечірілді. Қатырламақ, демек, бөлмек деп адланған дерс ұлы ғалебенің 75 елғына бағышланды. Владимир Путин мектеп талебелеріні ве студентлеріні бөлгі күнінен қайырлады. Ачық дерс девамында шымды артекте бұлынған қырымлық қыз Лилия Глушко она ось ватанперверлік акциясы ақында тариф етті. Которая возникла из моего простого любопытства к фронтовой судьбе летчика, штурмана ночного бомбардировщика, погибшего в боях за освобождение Крыма, Василия Николаевича Бессонова. Волонтерларының араштыру фишіне қимет кесерек Владимир Путин bu ейш деп қайт етті. Банклар, гүлдестелер ве тебесімлер Қырымда 2014 бала бүгін рәлелер өгінде отырдылар. Олардан 24 bin бала бірінші сынып талебелері. Ананеви чан байрамы эпидемияға қаршы чәрелер реайет етіліві еле яны форматта кечті. Тантаналы байрамда тек бірінші ве 11 сыныфларының талебелері іштирак еттілер. Қырым елбасшысы Сергей Аксенов Ахмеджет районда яны лицейна ачылывында іштирак етті ве талебелеріні білгі күнінен қайырлады. Алиме Абдинанованың адына мектепте çok beklenilgen birinci çan bayramı keçe. Muzika ile meydanға birinci sınıf talebelері çıqalar. Hem talebelер, hem de onlarının ana babaları heyecanlanırlar. Как время так быстро летит, и хочется, чтобы дочь ощутила все прелести учебы, учебного процесса, чему-то научилась в этой жизни. И я очень рада, что мы попали именно в эту школу на самом деле. Лилия Алиева бүгін бірінші милли сыныфқа үшінші баласына алып келді. Бұл вақиға олар бір елдан зәде азырландылар. Очень переживаю, волнуюсь за это. Ну, ватанперверлих берет свое, конечно. Хочется, чтобы мы разговаривали на крымско-татарском языке, знали свои обычаи, традиции, и умел ребенок мой всегда сказать, что он крымский татарин. Talebelер için оқып jiryanı evvelki kıbı kundelik formatta kaldı. Lakin içtimai mesafeni riayet etmege tavsiye etili. Оқып grafiki de denişti endi 1300 talebe iki smenada tahsil alacaklar. Talebeler sınıftan sınıfka yürümeyecekler. Мерим температуру, обеззараживающие средства, дистанция и расписание составлено так, чтобы не пересекалась старшая школа с основной и с младшей, то есть соблюдением всех мероприятий начала года в обычном формате. Кезлевдeki yanı mektepte ise 800 bala okuyacak. Mında smenalar olmayacak. Bölge Konya mekteplilerini Kırım Cumhuriyeti Devlet Şurası'nın reisi Vladimir Konstantinov hayırladı. Tantanalı açık bayramından sonra o açık ders geçirdi. У нас 14 новых дошкольных учреждений сдано на эту минуту только в этом году. Мы не успеваем посещать мероприятия по открытию. Поэтому и дошкольное воспитание, и среднее воспитание пережило действительно колоссальное изменение, фундаментальнейшее изменение. Мы много над ними работали, власти. Вот этот результат, он у нас уже в этом году такой осязаемый. Это сознание получается? А в какой класс? Первый класс, ты такая малышка! Güldeste, beyaz bantlar ve masal kahramanları lisey mektebinin birinci sınıf talebelerini böyle şekilde karşılaylar. Zimanivi klaslar ve trenajör zalları bu yerde 1000'e yakın bala tahsil alacak. Школа уникальна только тем, что абсолютно все оснащение, которое нужно для учебно-воспитательного процесса в школе есть. И никакой помощи от родителей на приобретение чего-то, способствующего учебному процессу, нет. Adetince mektebinin asbarında gelecek nesilge mektup ile kapsula koydular. Onu 50 yıldan son çıkarıp okuyacaklar. Birinci sınıfka katına başlayan baxtlı talebelerini Kırım yolbaşçısı Sergey Aksyonov hayırladı. Одна из лучших школ, на самом деле, и у нас вот образовался такой хороший стандарт качества доведения до федеральных норм, как вот эта школа Жигулинская роща. А в общем, школа замечательная, район новый, ну, слава богу. Дай бог, чтобы нашим детям было комфортно получать здесь знания. Так что в добрый час.
Бүгін эпсі мектеплерде тек сынып дерслері кечірілді. Оларның мевзысы Улы Ғалибенің 75 жылығынен бағлы. Бұл елы 129 мектеп тамир етілді. Қырымда сентябрінің бірінден умумен 500-ге яқын умум тасил тешкілат чалышы башлады. Ралелер огуне 214 бин талибе отырды. Наджия Исаева, Руслан Минаев, Султанин Ситакаева, Алим Сидалиев, Саид Велиляев, Дмитрий Низовой, Миллет үшін. Қырым оқуф йортларында оқуф елі алашқылы форматта башланды. Ама біраз денешмелер бар. Роспотребнадзор идаресінің яны талапларына көре оқуф мөсеслері әр саба аудиторияларда аваны темізмеге ве мунтазам суретте дезинфекция кечірмеге керек. Али оқуф йортларда дерслер жедвелі каскад шекілінде тызылды. Бұақта Гузель Мамбетованың лепқасы. Валерия Громовая Оренбургтан келді. Қырымда оқымаға арсетті. Оқуға кірді ве студент олды. Дистанцион шекілде тасил алачағындан сақына. Очень рада, что все-таки возобновили очное обучение, так как именно благодаря этому я смогла приехать в Крым, именно в этот вуз, и поступить на данную специальность. Я думаю, что все-таки я смогу именно в этом университете осуществить свою мечту. Тасил муисеселері Роспотребнадзор тәвсиелеріне көре чалышаджақлар. Эсас талаплар арасында кіріште мечбури термометрия, оқу устаханелерінде мунтазам суретте кечірілген дезинфекция. Қырым Муэндеслик педагогика университетінде студентлер арасында хавсыз месоферия ететіліві үшін 5 кіріш ачыладжақ. Бір факультет үшін айры. Ребята заходят через ход, поднимаются по лестнице того крыла, с какого входа они зашли. И вот таким образом мы не будем создавать толпу в холле. Четверг, получается, 2-3, да? Наверное, да. 2-3, 3-4. Қырым федераль университетінде яңы оқуф елына жедвел тізілді. О кечкен сенеге баққанда фарқлы олачақ. Тешіт йөнелішлер үшін лекциялар фарқлы фақытта башланacak. Тенефіслер ісе бір-біріне раст келмейчек. Бөле каскад шекілінде тізілген жедвел. Занятия в университете будут вестись в двух форматах. В формате дистанционном, это лекционные занятия, есть соответствующий приказ, подписанный руководителем университета, и в формате контактном для занятий в малых группах. Да, бір яңы көрсетілген шей бар. Роспотребнадзор идаресінің тәвсиелеріне көре али оқуф юртларға яшы 65-тен кечкен оджаларны күнделік оқуфға қоймаға тәвсие етелер. Олар дистанцион шекілде тасил бере білелер. Гузель Мамбетова, Дмитрий Низовой, Миллет үшін. Соңғы сутка девамында Қырым хастаханелерінден 41 кіші коронавирустан тедавиленіп evге қайтарылды. Ковид-инфекциясы да 58 адамда таздықланды. Бұақта Қырым елбасшысы Сергей Аксенов өзінің іштемей алғарындаки сәйфелерінде хабар етті. Умумен пандемия башлағандаки берлік Қырым Жұмхуриетінде 2511 коронавирус хастасы белгіленді. Яқшы олғанларының сайысы 1695 кішіге етті. Вазиетні оператив штаб незарет ете Сергей Аксенов Қырымлыларының жема топланған ерлеріні керексіз себеплерінен зиярет етмемеге ве 2 метрлік қапсызлық месофесіні қалдырмаға чағырды. Дай бог, что у нас все, так сказать, обойдется, поскольку сезон уже практически заканчивается. Большинство людей уже уехало с учетом 1 сентября начала, поэтому надеемся, что количество заражений у нас будет уже кратно меньше. Но сейчас пойдет, еще двухнедельный сейчас период закончится. 14 сентября, я думаю, что это уже будут пиковые значения по заболеваниям, потом все пойдет на спад. Эфирде 5 ел Миллет телеканалы Озилк юбилейні ғайт етті. Бұл вақыт девамында Русияде бірден-бір Қырым татар телеканалында чешы денешмелер олып кечті. Миллет насыл құрылғаны, денешкені ве инкишаф еткені қында бізімлі қамаз. Кунешнын ilk шавлелерінен мавы тамғалы бия сараба шер мерkezінден кече иш машинасының дүмені оғынды Руслан Ибрагимов ойынды 5 жылдан берлі саба эфирге шыққан алыбарыжыларына ішке кетіре. Чтобы утро на телевидении началось вовремя, без опозданий, мы должны встать заранее, как следует приготовиться, настроиться на рабочий день и начинаем. Бойле унайтлы шекілді етіп келген сон Анна Неви Грим. Фырчының тылсымлы әрекетлері Дюльбер Перчем ве ең асасы яқшы кейф. Фатиме Виалинын сабалары бойле башлай. Серджелер есе оларына бойле көріп алыштылар. Қырымда Рейберовның 6-й күні девам ете, біз есе саба яйынны Миллет телеканалында башлаймыз.
Телесерджилер кыймет кескен бірінші лейхалардан бірі Саба программасы олды. Телеканал Сады олмаған иджади елны кечті ве өз тәжірибесіні әлді етті. Камера, мотор, поехали! Уч экі бір шық сес камера мотор хаберлерін әрбір чықышы бойле башлана. Студияның бұл қысымы әр вақыт экранларыңызда. Телевизион деп адланған бұйық түзілішінің кічік, амма пек керекли парчачықлары. Стараемся захватить как можно больше информации и оперативно выдать ее в эфир. Работаем мы на 2 языках, на русском и на крымско-татарском. У нас 5 прямых эфиров ежедневно. Хаберлер телеканалының юрегі бұболек әр алда чалыша. Егрім Хадим автода еді күн егрім дорца девамында Жемхуриетінің ең əsas вақалары ақында тариф етмеге азырлар. Өтеміз, инкишаф етеміз ве ерішкен ноқтада тоқтамаймыз. Бізді Қырымда юз берген Одиссей вақаларына дегілді, ондан тыш яшайыш аққында тариф етеміз. Мечеть Кул-Шариф, главная соборная мечеть Республики Татарстан и города Казань. О Крыме хотят знать, о Крыме хотят слышать. И это значит, что у Крыма еще больше сторонников. 2015 сенесінден башлап, бізді емде спутник телевизионында бақалар. Самое главное достижение за все эти годы – это любовь наших телезрителей. Мы, конечно, продолжим работать над теми проектами, которые давно полюбились нашей аудитории. И, конечно, будем создавать новые. 7 сентября стартует новый телевизионный сезон. 5 ел девамында каналны баққан серджілерінің сайысы баяға артты. Командамызда эм профессионаллар, эмде яқында чалышы башланғанлар бар. Оларның эсас принциплері телевизион әлемінде қалмақ ве эр кон серджеге керек ішні бечермек. Султан Нестакаева, Севиля Меметова, Асан Ибрагимов, Миллет Ичун. Қырымда инкассатор машинасынан 40 миллион рубле қарзыславанда шекленелген кышы яқаланды. Бұақта Русия ішкі ішлер визирлігінің матбуат қызметі хабер етті. Вақия яқарлы қою станцияда юз берді. Инкассаторлардан бұры ешерге кіргенде, оның зенадашы мақсус машинаны айдап қачты. Тезден оны 1 километр ұзақлықта таптылар. Айдавжыны полислер туттылар. Параларының бір қысмы оның янында еді, қалғанларыны оның евінде тұтып алдылар. Жинай еш açıldı. Bu er kişiге бұйық пара жазасы тәйінмесі мүмкін ве оны 10 yılға апс ете білелер. Ахмеджите Матызалки соғағындаки май документы бөлігіне 30 мутихасыз керек. Штат артырылуыны бөлікнің еш вақытты кенешлемелгенен бағлы. Данасыл шерлерінде яны хадимлер керек олғаны веталаплар аққында. Диана Бекмамбетова. Универсалик веячик гойнулик буиште керекли чизгилердер дей Эла Сафарян. Зенаат боинжа о адлиеджи. Мои документы мерkezinde bir ay çalışa. O висикаларны кабул эте бака вебере. В принципе, хорошо, все доступно объяснили, все показали. Специалисты очень доброжелательные, во всем помогали. Эла Сафаряны дигер хадимлер киби ишке огретиллер. Назриеттен сон амелият. Стажировка тек учкунь девам идти. Мне кажется, что любой человек может научиться и приспособиться. Карьер басамакларından kötürülgende növbete yetekçe mutahassıs. Gelecek kvalifikasyonu için testlerden geçmek gerek. Sen ne kadar çok hizmet gösterebilsen aylık o kadar çok. Виктория Постачук çok функциональ merkezde 3 yıldan beri çalışam. Ну, больше всего, конечно же, мне нравится то, что мы можем помогать людям всячески. Мы им подсказываем, направляем, консультируем. Вот это, наверное, основной пункт работы, которая действительно приносит удовольствие. Taşılmagan mal-mülk resmileştirilüvi, pasportlar berilüvi, ev kurulmasına ruhsat ve bir sıra diğer hizmetlerini universal mutahassıslar gösterir. İş stajı zarur değil. Ali okul yurtlarının ve kolejlerinin mezunları birinci yerde. May dokumenti adlı çok fonksiyonel merkezleri hadimler araştırılüvi hakkında ilan ettiler. Vakansiyalar Akmezcete, Керечте ve Ялтада бар. Bu alyanı iş grafiğine geçuvnen bağlı. Поработав в МФЦ, многие наши сотрудники уходят кто-то на госслужбу, кто-то на государственные предприятия. То есть это такой некий старт, пройдя который можно, в общем-то, ориентироваться в жизни Крыма и в жизни Симферополя. Резюмені elektron poçtağa yollamak mümkün. Sübetke gelmezden evvel ise telefon vasıtalı ya da administrator yanında yazılmak gerek. Diana Bekmambetova, Rafael Vahidov, Millet Ичун.
Сақ шерінде экстремаллар үшін яны мейдан пейда олды. Скейтпаркта елегіне яққан адам болуына біле. Спортчыларының бер-бер яны ерге бізді мұхберлеріміз қаймет кестілер. İlk sefer Alexander Beresnev BMX аяқ машинасына 9 yıl evelse oturdu. Yarışlarda iştirak etuvnun büyük tecrübesi ve mükafatlar. İleride elbette olimpik oyunlar. Yana meydanға sık barmaға niyetleniye. Hem de bir özü değil. Я катаюсь на BMX. Скейт-парк хороший, мне все нравится. Ждали это мероприятие. Хочу заявиться, показать себя, что умею. BMX, amatorlar, mountain bike'ları, samakatlar, skateboardlar ve rolikler her kim öz kategoriyasında çıkışta buluna. Umumen yarışlarda 70'ke yakın adam iştirak etti. Skate park açılışı saklılar için büyük vakıa oldu. Yarışların teşkilatçısı Daniel Zolotaryov o ayta ki 2007 senesi sakta ekstremal sport çeşitleri için meydanlı dostlarının özleri yasahan edilir. Yani skate park büyükçe ve kapsız. Bu yerde hem büyükler hem de balalar idmanlar geçirecekler. Это будет секция, на которую, как и на шахматы, люди смогут, родители записывать своих детей, профессионалы смогут их правильно учить ездить на этих фигурах. Это будет только в защите, только по правилам скейт-парка. Meydanı tez kurdular bir yarım ay içinde. Ama onun kuruculuğuna bir yıl kadar hazırlandılar. Skate-park'a, trenajörlarını olğan sportiv meydanға ve teritoriya banalaştırmasına 18 milyon ruble masraf ettiler. Я честно скажу, я не предполагал, что у нас столько спортсменов этого вида спорта. И видно, что это не просто на велосипеде пришли покататься. Это профессионально экипированные ребята с велосипедами, с амуницией соответствующей. Gelecekte skate-park'ın teritoriyasında koşma infrastrukturanın ösecek. Futbol, basketbol, voleybol ve tenis için yer var. Sefiye Şukurova, Marina Salavyova, Asan İbragimov, Millet için. Теренің беде işlenolivi мақлама тоқыма үстінде ресімлер парчалардан тықыш халқар дослығы не тылсымлы орнек адлы конкурсының нәтижелеріні шыққардылар. Бұл ерде о бірінші сефер кечірілді 11 номинацияда елі ұста іштірак еті Мирасим насыл кечкен ақында бізімлеп қамаз. Қырым-татар милли киімлері güzellikнің жанлы көчудір. Конкурс иштиракчысы Айша Османова тамам оны алтын еплернен нағышлады. Бұл керенлік антер. Уста чеші түрлі технологияларда чалыша. Такие конкурсы очень полезны просто для народа, любой национальности. Они должны быть, они должны иметь место в нашей жизни. Он бір номинацияда елі уста иштирак етті. Олар арасында әм авескалар, әм де профессионал бар еді. Мұқлама яны алтын нағыш, қадеми деверде олғаны кібірақ бетлі. Алтын еплернен нағышланған урбалар вебаш киімлері пек дүлбер, везінгін көріне. Зүре Зиединова тамам боле нағышлай. О, 2 елдан зеді қырым-татар нағышынен оғраша. Это очень важно, знать свою культуру и представлять ее. Это большая ответственность. Конкурс бірінші кере өткерілі. О, июль айында башланды. Бір айдыва мұнда жюри азалары бүтін Қырым сәкенлерінден бейанатларыны қабул еттілер. 5 критериев было. Это оригинальность вопроса. Это обязательно решение подтверждения темы. Тешкілетчілер айтқанларына көре, конкурсның əsas мақсады Қырым-татар өрнегі санатыны қорчаламақ, венкешаф етірмек. Сабина Денеева, Алим Сидалиев, Милет үшін. Антикви палеолик девернің артефактларына артезиан дересінде таптылар. Чоқтан-чоқ тапылмалар арасында олар археологларының эссас хазинесі олды. Экспедицияның 34-й мевсімі ненен айретте қалдырылғаны ақында Леноза Бурсейтова тариф ете. Тарихи алимлер докторы Николай Винокуров бүтін өміріні археология или бағлады. Енді 42 елдан берлі қазма ішлерінен оғраша. Экспедицияның бір мевсімінде ой тапылмалар бар деп байлаша археолог. Бұл есе айры бір шей. Судя по набору, это в общем набор выживания древнего человека. Вот какой это был человек, это вроде бы даже может быть и даже не неандерталец. Самое возвышенное место над урочищем. И, видимо, человеку это место приглянулось, запомнилось, и он в ямке аккуратненько сохранил этот клад. И вот мы его через такое количество лет нашли. Бин яшлы тарихы олған дереде мезолит деврінің артефактлары тапылғаны алышықлы шей. Палеолит деврінің алетлерінің тапылуы есе ақиқатнен сенсация сайла.
Да бір супер тапылма антик колонналар. Оларға барып етмек үшін мутахассислар 5 метрден зияде топрақны тетқиқ еттілер. Эти колонны, они являются остатками той былой роскоши, а использовалась она вторично в качестве просто обычного строительного материала. Дере эмде студентлер үшін оқу полигоны сайла. Алексей Тимофеев мұнда амелият кече. Айта ки бойлы артефактларға илк сефер раст келді. Из интересных находок это блюдечко, а также лампадка для свечи в идеальном сохранении, а также сопровождающий инвентарь для погребения. Николай Винокуровның арзусы бу ерде шахси экспедицион музейны яратмақ. Шымдылек есе эпосы тапылмалары Шарқи Қырым Қоруқ музейіне yollajaqlar. Ленуза Бурсеитова, Асан Ибрагимов. Миллет үшін. Шымдыки дахаға бу эпсы хаберлер кележеке намазына қачырманас.